Ibega sana mutegeri wa Weru TV muthenya jo na ruwe gitara twithagira twigwatane yake mubango jwetu jo amenya watho ngitikagia ni wagirite na rukiri rwaku ni rutite na mbere kuthia rwagiri ntuku ya njumaine ntuku ire antu bara bengi bethagira bakibangania kwithira bakiambiria kiumia kiao tumuthenya jo igoro bara bengi ni ro bathuganaia twathithia ate ntuku Jumatano imeke bara bengi bathuganaia kuthithia mantu janja cia ntuku Jumatano na Aramisi nike tumintuku ya naruwe tukethia twitegera mantu jamenya watho akira tukwenda kwithia twitegera kwina mantu ja maingi jethirite jagita na mbere na nkurukia ciari kwithira bagitigana ana batibanganitwe bwega into bira bakwithira betigiro ndene nja ciao into kira kijikene muno ta mantu neja ugai kana mtu kwithira kiga kiri antu bawe na gichungo kijikene muno ta succession na mantu jijo tukethia twitegera igitera muciari waku ethira akuite na kubutigira into na ate omba kwithira ukithithia into bira utigirwe na ate ukatigira ati ketha kamunda kara gaku no kwenda kwithira ukendia omba kwithira ukithomithia mwana waku no wendi munda jojo na butega iri munda na mtu akethira akuite ibwagurite munda buri antu baire kethira twagurite twina wakiri na uni no mwe wetu agututiga antu bakwa kana antu bara ntigite nyuma na tabomba kwithira bekinyira munda jure na he antu bomba kwithira bwikinyanira kenda bomba kwithira ugitigira mantu jaku ni gwika werune ketu mitoshoanite kairi na wakiri kimathi arithi kenda tumenyithia mantu jaja tariria karibu sana wakiri ibega makena kwa mantu ja mengi jethirite jagita na mbere mbere no ringire kura kura Jubilee taringa ndo itaringa wa itaringiro kairomba kwithira utari Jubilee tena kairinu mundu bandona sa ende ndabona bataringa nyabongo baba Jubilee bataringa na nasa bakutari na kinya nomination miru national and miru tunatuwaite direct ni ticket otherwise no buiki no kimega ko ikirathongi atweterete nomination cia Jubilee tono rigeta na mbere cia undiemo kuona na cia mbere kwithirigita na mbere rukirwa narua ko atweterete ni koti na iborongerere anga ntuntu koibare ugia koti ni cienu imenyana ndiki ntukira ndo bokuthithia kaba rights cia nini antu bate kuthingatire muno rights cia raia na antu nabo kuma ki katiba njeru kagita karejere kuma 2010 antu ija kabo kumea manjaja rights cia muno meore itawa karu ira turakunukire metho antu ibara kunukire metho muno makana ndiki ikikora nyamu akitu kwa itukona ngangugiri mwana na ingitu kwa gangia ko kabeti karari geteire ayete la nili kura ndani moto kangia ango cha Wednesday Wednesday ndo twara mistake kwa Friday ndenda na ruto tegera mantu ja ugai na especially ria muciari atigana bawe na mtu nakwenda kwithira kendia kintu kira tigirwi mimbi no ntu bathina fulani kana wengo nakwenda kwithira kithama ntu ana nabo baraere betigirwi ntu bacoka bathama bakendia bakathama bageta kungi nande kiri succession kwina njira ira bateri kwende property ira ya succession ni process ira kumarira mtu akwe kethiri muciari kuma kagita karakua bogeta bokathitanga gikuo bogeta kotini kura ntu beta kuthitanga gikuo but then succession bogeta kotini ndipo keroro bokaga mali jenu kithabu titikiritie I think na process hiyo ndio mbere bweta kotini no mwanka bwithire bugwatanirite buri ana ba mtoro kwite ibutha bugwatanirite na kubomo batitha bugwatanirite buketha bugwatanirite ito succession without dispute but bugwatanirite na nekethe succession with a dispute na ria ja igamba yuti there succession aki no mwanka bugambe buchinde kenda bugana riu exactly na bare go chinda bwatoro na magamba jeni nande ntubeji kukoti nande koti ira tonyere chuga atiri otu ombi gotindagia ntu kotini kwene gamba ria very famous ria the court of appeal ria njeje kiugo baba ene bakiugo engineering no ndo antu bara batwire kotini mono several years kuma misa kiugo ngo gukwe kuna ndiko to appeal bukinya kagita koroko to appeal ba matha komeri yari matha kome visram na Odek professor Odek ba odre na bauga me ikware na ngina ora mwekoro kiugo koti ire court of appeal ya odre riu ni gamba tumbiko rino ntirathirire koti ya odre na yuga otubomba igotinda kotini iye in out na mamio no areja kuna ndo koti ugire kwina ile chita life interest mtoro tigere no batiri enjoy life interest monka itakara gakua na akua oboteja kotini kaire bade kote edire manjaire ode mo life interest she shift kimwe koro okigo na akagita kara gakua ana bagairo inikuo shares property recho ndigatigara kwithiri mwana mware kwithiri mwana ntomurume bukaji gota bwachumura kotini botigenwe unuko tiga me lo iruga koti kengana na yabombe yes no ntuku shiri iruga gutena mwana mware gutena mwana ntomurume gutena ukauga ati mwaro ciana guri
na gori gonto kuna nya ngo te gora ne na bena miunda mento buga maro ciana gori na uba gori bena property nya ngo ndio so mwari kana mukoroka gora na bobe bena properties no to kwati ruga kithito aciari nje motinde tuiku so now kagita kara bukona bote kuiganua na boga bwita koti na ndika gita kara succession koti ono ubo tembo ikuigana boja onya piro danger kama ona gwita kubuthikanire rira bukare mono kabisa court na ndiro batonya to the strict interpretation ya sheria yongwa na baka interpretora na anto bomo bategweretwe tukethera twicokera nyuma kagita ate kuraja no ambire kwithira ukiaranie na tugukurukira namba yetu SMS ire ni 43221 ukethira itumenyithia mantu ja araura umbite kwithira ukiona ni uje thirite jagite na mbere nuntu ni mantu ja maingi jethagira jagite na mbere egitera mantu ja gwita na mbere antu bara bethagira beringika nene ni ana na te ana bonde bethera beringika kwi antu bamwe bare batenda kwithira bakigwatana na bangi bamwe bakauga ati uni ni mwana ura mukuru ini ndi na ana bara baingi onge akauga nani mzee na thomithirie bangi ni atomba kwithira kinthomithia na ntu bakethira bakenda ugaigwithira bugita mwanya ndi ukigwa bukethira butigwatanirite ndene njenu ura bukwenda munda jwithira jwiga wakani ntubia bagu na biashara baku withira bikigawa then untu bubu kethira bwiburingithia nene ni untu bwinde bugeta na mbere kwithira bukigairwa into binganene ukigwa akire twira koti yugite ati utiku kwithira kendera yes bwinde abo kethira bwingananwa bwinde bungana gwa na so the best option ibuiga ni bwenza bwambe bwithire bwigwatanira aketha butigwatanira amuciari urotigwi ageria kwithira kiono ra ombo bugwatithani ageri kuno ura akabwatira na nyengwaremwa menya kwera bageragia especially muciari o mukatigere ukageria no karemwa kuna ndikagita karabugeta kotini ana bambe bamenye property rekeja kiuwe kwetha kikuna vikwazo utumbi kugura kairi no tumbi kwende property area yomberi gutigware kuna ndi kira kote kathithia ikuga ugo wendere kuenjoy life interest ira na kagita gukwa gwaku uteze bwija kotini kaire bukamata na kaire bwiji kutakanya ga koti marijara jagatigwa jakagawa iniko shares kire dependence kara kebra ba survive brak bakeda ba survive ngina mamio wao that is na kidra umunya wangu akethire ko bara kirana bara of course nyango yana na bae kuna nana bara kaineri shazira tia musiara bateri kuineri kumake property yojoe and in fact kira twethera twina kitama nene twethera twinayo nonto gya kurega wigwatanira itama koriro kwe antu bamwe wakiri batina miundeu potetera kwe babo abo mara gwichwira na bwaja abo na property bukwiro bugae ne thithino ya sheri baku in fact ya musheri ne thena rate onto sheri baba ingi bareta ukona na bao bendire miunda yonde beta guntu kungi ani gintu kira musheri athugumite kwigitarira jana thina atenda kwenderea abo athomaga lakini rira na batigwa kethe na bibagarukire exactly makena joguga itama na tama ne tumaga inyanto kaigwa bagutamanga na rimwe tama ira property utithithiritie ngugi kuna ndikithira makena untu gutigwa na tano cia tugutigwa na rosia what's the big deal nikitu tumbe gweta tukarande guru twaria tugatiri niniezi itugite kuga pole withire bukiga ninto bithire bigitani na njira yake into bia sheri betu tugani no to the moment tukaregi kuigano makena tweta kotina ngukwira uma wote kathingata sheria na sheria rugo te mwana na mwana B kana uti mwana onto murume na uti mwana wa mwari kuna ndi the best option jada hizi ora tokira tubateri kuthithia jada hizi turi njara itugano tuga uzi first born wetu twitege kimero kiuga ata first born ri najo kie eto ike kimero tukuthingatiri na tugaire twinde kitha tutina cheri boba iri first born andika gitakara succession tuge uno kaga myndeje mz na kiri kotin toguna ndi ena power era tuga era pause letters of delete my baro era tia kurungamira estate ira no I sued kana no sue on the behalf of the estate deceased mbere na ndenya boezi kugana property yongo na boka munya power ekugana tugaire afu gachoka nja boka karande guru boka gatiri me it's sort of goodwill me property teno aba mediri okogo oni ara ndi stable kanjo kiganto kaka oni ara ndi stable uji mutano shitu kuona ora na baba na atombiri kuthoma jaba utwi me no tekanya kinjo kona rimwe especially barabare mbere na first bonds batombiri kuthoma bara ibarabare guru muno especially njiri chetene ibo ba jiri nya kumenyera babangi
kana kagita kari nyanjere tari kwa stable buru kuna ne bara batomberi kuthoma na there was a time education era a bit expensive kuna ndipo kona uzo na sacrifice nyago tumenyera batu twathoma itomberi kuthoma itomberi kugura minda yetu Nairobi itomberi kugura minda yetu Muriton kuna ndipo kare boko gatu mutigire gintu kina lakini the moment ukara gikuthikana iria ara bugeta koti na koti kaga na unaona ndipo gaita na rumena yogwana ba kwa batumbi kuringira na bomutano cia batumbi kuringira na ba my sister you see na ndimanja ja ku avoid jonde no I think kotu me akot kirantu bataga koti tidinga tamanto akiao kwa una process igitara abwitire kotine ano kwenda kwithiro kende munda utumba kwithiro kende munda jura na thina yogai na munda jonda dispute mbere koti ndiriatikiragia tugaja kwina munda ju succession kwina process ira tu kwambira ndi process ira kana mzagu kwa na anabakwa ntiromba bathomithia na aja ntigirie ke kumi kwendie kemwe kenda bendera na mathomo jao ibo jabo kaigona mtu na mwerezera mwera munda jujuri bado jutire rito ni akwantira titwaju ukomba kumugitira ngetheriye keremwe wa munenkera indi agetara kotina kaya ndikoeja one of the beneficiaries oroka independent women independent beneficiary na kagita kara kuga antuna ndenga iroike kumi arafu mbezo mugaire kemwe ikona akagitiro araike emwe agairoja one of the beneficiaries tuke baroga echa succession chikiuzirirwa akethira rito rere au nande coach chantu kwici ni kureka muno ntubwa ikurejiri kuonekana kwina fraud mama nje jo gukoreka muno tuketa nkabura munda akethire ndire kinya kwi munda junde nyezura juteo ukethonde na ikaithatu nditanga kwera munda jujo kwa janda succession anijo baruga chiakwa indi nije kana nkado ikaithatu ambisa soka gura ngeta kirungi no there is nothing to show uteke yo prove ikirithatu itigeringa nona kana miaka gitakara urere ndina 3 kaze chataito ngagwitira ikemwe taito kwa keje tigere kaijere kunyoronga kigora ketharije kira kugora na kagita ngara musene transfer forms so ukona nyam kira gitigere ene kagita kan kabore ibukomna tu na gamba kotini succession kwenda so ukezo kethira antu bagurite nyantu 10 one piece of land nande koti none fraud na mbiri gutonya na mbere antu batari na manjaja wa yamuno ntikumeethera ni ura nthiguru kwenda gukura speed antu bewita bekora bage amathugani ja wamba kaire mbigagwa wambirire kwenda munda jui katama gako urire mbese se munda ikirumi na bagatubo gwikirumi ne ukira wake in fact era wambirire kwenda munda utigaira kwenda jundi akwijuthira yes nande gikaro especially nande ja kagita kara ana succession maimbo na yantu nyaba kirira rimwe kagita karo karo na ndugo atigerie kuota kana au akite akini honka neonko tigerie no ntokagita kara wendagia utai especially kaba no kwenda makeno ina taito no ntokaigo machumbo na no enderia aja mtu akweja iriga na taito ekwegwitwa eteka ithano na ndiye kaithatu ekweja ito ekaithatu eko ekemwe ai rero ngio kwendeka nusu otegika nusu tigere nawe nana but the moment ukwendi nyot meotitiri akiri ne kure jo ategero kona ntwara no ntono beterete succession ithira nkora munda cha jaku mekoro kwaro kirarugira ge tamarigure ne gitarira mtu akwende munda ngarama cia kwendia ngarama uchiorungamira wakiri ngarama chiorungamira savia chita kimuguri kana nigi mone munda musiro antu bakitano ntukendagia munda wethere na thina very few people bendagia munda bena tinga investors na babendagia munda batina thina mtu ugurite jwawe ugona ndi mindere ya kukurite ukona munda jo nande ndagurite ira tuta kumekarira ni to sit on it kagita kara ndego appreciate in value ukendiaza ugetoka invest konge buo benda ya batana thina lakini baba kwa ndimi na ntorere ona mtu kena thina kona ndira bugeta cost no karungamira kinyanga rama cia gwita ana gwita of course me okimwita na moja bukikinya ke wakiri town ukamwira kwa karama jin kurungamira meno ida wizi bakinyaro kama nenkra gantu omende kana maito kaitane cionde bogeta bokinya ke wakiri bogeta bokareana kethira yu mbese cia wakiri cha kwa ndika agreement tere thiringiri thano bogasha bubairi no kwana alafu kwa kinya kagitene kana nande bogete kaniria mbese cia transfer forms me lazima bojiri transfer forms na tia land control board no kare mostly krambo na tia transfer forms na land control board oro kwendia akarira after ndia cha tax ile cha VAT ile around na cha value
uketha ndi uro kunini uro kugura nona ndukarira tax kenda transfer nija kirito ni rawe na nya title no wokarira na ntwara bondo bagaitangugire cha savea mbona kuo bashaga na bangi ukona uro kugura no uriaga muno ntuko batendete iguchumburana bale manja rojo ndajaretera minga ijara jen vuva brokers nonto broker akena manja ndangwa speed mona kintu kyawe nako yes ajietire ikoga o muria na ndi nyamunda memtu no dire ndaike kumakena lakini kintu kira ntu batitaka iji kureta thina ugo itiro ona munda jo kuike 10 na urendi kugura ikeme ukeja na ndu ugo na imbroka especially imbroka bakona ya akorogo kagitiro waja ndiro keja mtuzo ura arendagia mweno ike 10 arendagia ikeme muguro kuna the moment ukeja uninkuria ikeje imwe nkiandika agreement kuria ikeje imwe kagito side iriku mbroka mbera kwene gitu are kagito go mndatisha nanga bera pana makambe ijejaga ugo rendi gwitiro anjirene mtu akwa nintendagia na irite ike ikemwe ikave from 10 acres kuna ndi lazima andike kithiri no the side next to the road adjacent to the road mbroka na batenda manje na no tarirwe ni ari kugitiro njire kwe kwa assess munda jwa yes exactly manje on the details iri lazima chize mitere mndene jura lazima bwari into bila bionde kena botike ikungangana kubonya bakora ukagora munda jona roje alafu kagita kana ndo yiti gotoja keda mtoro wenderi akwenderia munda ukeja runene uketha gutiroje roje enderia rwe kando na enderia mtonge roje rwawe kuna leo bukambira magambo ko ugunda gurire munda mbije munda jona roje na mite inda kure mtoko hata kwenda twandika ndita mite gogo nyabende ya myenda ina mite yes bakera na ari mite antigwayo nkejo gita bukaja na pa period ukethira ore na ene jiro gita kinya mite ambiria kwethira gya kaya exactly kuna ndi lazima boerano everything ndokera kimunda kionde na cost boerano botike jiko ngangana ya karekera bo akinya kagita kuria VAT ukaigwa manja to batiri goshora to acerire cyo akiri hanga gare yo batiri kuria jino to transfer forms botike ne kila kitu na kithira kile ukira agreement with the buije na every nyinyi manja ja kukobithania mbeca makena botake wakiri eja ni specific period bukuwa turachore tukamenyana mbeca ciatikaro kithiri mndene ja juju kwendwa bukuwa turachore itwije ne ora tukwejete no tukarikaniria antu bonda bambere kila kitu process onda barachore arabo mana naira ikagita kauka gwetania marandu unibije kurera andu kwi murimu na une antu baitana inyogete inyaba beta kanywa jino kezo muri akwera kagita karo gukomba kwini ni mona kinu nena oge yote gere nandi atarania mbecheria okurea na naligara isia yora kuna ndikagita karo ona mtu nandi numukobithirie tu na ndakarate kana ndingiri 20 nyimbi kumunengera mtu uyu akeja ategera agreement mtu kweje kwena ntu babenge muno we babeta wabeci akwinterpret agreement ya kwera kwanza ya ite clear nokana uno bokambira ndo thingatanira for nothing kana bandikane na uwechibo kana bukangatuna witnesses. It's always good in your property na hizi na key succession antu ibare gwetera makena there is nothing as good as kwethera wena title eku no ntu integete nkona ja mtonge mwana oyo was very sick atene NHIF baba na antu rene but kintu kira kiajira mokolea itaito ama tukangera title ashuri yao na mbesa na mwana oyo mbere ikuthithura treatment ire endaga ende kagita kara ugetera last minute weja wethirie succession ije bwera bo change buite nyangire 10 bukarega buite nyitha ino na ti once buite nyitha ino no ko ugante kurima mendo ugante kurima kagita karate ito weekend kana ilo keje kwithira gintu kegi very important na ija gintu kengiza birth certificate anto beta batena birth certificate kagita kare kende kano iyo ija kana NHIF meko ntito mantu bateka for granted unintaja uko nyanja yetu tutaja gwe inyama wano kani atajo menya ningo kumunginyete tamama sibitari to antu buga the moment no kona birth certificate ko mtongeza shughuli kar birth certificate it was very urgent mwana sibitari na mami lakini tena birth certificate mutoni bia NHIF kenda bumayo na barito 66,000 na mtu imwarimu so what we had to do igweta mbere bwana birth certificate kenda boja mwana watonizo na boja mwita sibitari kai na mbechira ndiko ndiri accumulate nande ije jare fail nuko mekare jukero no gwita mwana wa sibitari kwe gweta manto ja tito kwithiri shuritu kwe antu bethagar bashuritie taito mimbimba jwa musheri omwe akethira jitu akethira bwishuria kenda umba kwithira gita na mbere utungatura unfortunately mutore agatutiga na tagwita na mbere antu neo ara
jauna ningeta ngaswira taito tugeija institution kana ruga kima Shylock kana ari kethira ni hospitali ja kenda omba sibitari kwithira ja akewo sibitari tungata buka bukare akostire the best thing ija mtu jwara nande ja kukaithira yon nande mbajitwe na ngeta banka juke loan nkajuke rundura na insecurity na rundura na security the moment nkebero kana ngatiga baba ngewenke buka wagite karaga gukwa baba te bateri gucumbura but the moment mwana okwetere ashwira taito wewe no jukite loan ko egita riria muntu akua riwe yes atichumbura ari daiji nyongo kajuke mtu rojo kayolona keji kwebero yunmenya rundura ro secured ijo jukite loan na payslip ego kabutongo kaba didi ata meba dombe ko ejiko jokinto bibi njaja no uwe rundura ko jukite na payslip so ko bugeta bonenkero taito yenu kana gwita atena bugeta buge mtura na akwire buita death certificate na baka confirm era mtura na akwire na buka release ratito yenu nokona but the moment nando kwithiri onde tanda jokia ni on behalf of mze na taito ekwa nda jokia kena mshughulikira mushari kana maono kwamba jo nako akwevero of course ikabidi ngaramie kostira nontu bado ndio ndina ninya guswa kuna ndiko stile ikabidi mpendeleo ore tu kwera ndo bangi ukora institutions especially tusakotuma kana kabonyo gwetera kintu kundari kana another thing tusakotutu mtu aleta akajuke loan tugimushari mojo kire loan akwebero ukona sako ile ile tanja kutanto bara kintu kintu very illegal otubateri kidera mtu na terajo kia loan ugotojo kia loan we mwalimu na okwebero ogukua in fact ora mtu abatero didia koi makuru mwana mturene mukuru we nari akujukia runi na unfortunately runi ruru ari ro mutirita gitari yajitwe eta senero runi mukuru akua mukuru no twashughulikira mantu ja gikuke mukuru into kia mbere tirita tobesa tora tunde eta tobesa tunde accountine ekera accountine simpre nuntu nayo banki itithagira thingatiri mtu twire ni erandore yawe kujanaya na erandore kujanaya yawe nande e bank those are very institutions ira to esteemed institutions nande sako yikwambira na ntore to gweta togachuria kang'ombe kugandira mbaru na ng'ombe kwa ni 50,000 exactly kana nyabo tusako tumuntu kwa nyana tauni nei ukona kagita kara mtu akwevera na bama tukangari sabu gweta kwa attach property kara tigere idra kwe kalandro varatu maera idra kwe kaika kamuna kara tigera kike bama tukerete gweta kwa attach that is very illegal na nini ane bateri kudingatirwa na no bateri gweto ka report kidari ke wakiri na kombe kudingatira manjaja aku nonto antu baba there manjaba kimenya bongo bela baijeni illegal but the worst thing about this cause is that aba kwa jana nyalon but security bongo themselves kuna ndo batende kweta sara but sako zira njaka of course kuna sako zinjaka it's zero operates the banks the moment to question alone new it is secure it is insured ngo getango kajuke tubesa tutigere ugekira kwa inyata tiga gotera dira tingo kenda tukirosa are me iri akorombeta chi mukobo igachoka ndera kethira ukua ira ndo kama tukanga okaje mbere bayale ene tukithirekeria mantu neje uja ikuo atutegere mantu je especially uni na ugwe tugura proti imwe gategatene gatauni kana nkobo kana angiara tukethia tugurite proti tubairi umwe twagwita gwita na mbere ate the moment buketha bwena joint ownership property fulani ilazima bwethere bwe very precise makena kagitene ka rira bwe moyo nontu sheria iruga jauna wana ndito na joint nini jokia scenario ya nto bara bengi nontu batwi tutera nto bara bengi kirawi nakyo kawi ja kuigwa ngeta nande anto bakwa bakeja gwaku bakwira wakiri ndigi bwagulite kinana kinanto ne aja nande ura kweta ukari ilazima kwethere ku explicit stated mbere bwe moyo bo baire tumo tu baire nontu nkeje gukwa rights yako chibatiri ku shift directly ke uro survive uro ka survive uro kire muntu ura bugurita property kire bugurita uro bu joint no ko wantu unia na bako bejera batigo bategento yes tingana ndo kora muntu ro safi bageta ibatigo bekete mantu jawe erune yes kana una ugwa na andika gita kara tukwa joint to the two me kuna ownership ijere kuna mbere ndakwera
rights ciako nkeja ukua mbere ku chikeja kiogwe uro kuja mbere ungi rights ciao chonde cha nini cheta kero muna ndeka the sole proprietor na ku nerenge na ukudha ku explicited oni nyankeja ukua rights ciakwa igeta tumai dependence ku igatiricha succession uni second type ownership joint property kuna ndeka gita kare nyantu baunete bo bairi nyantu kejigweta taima kena tukona tujuke plot ameruton tu joint ilazima tu the twizi onda kwambere ku shia ko igeta kire my dependence by beneficiaries kana uambere kana ndakwa ikeja kiugo chione ukathe 100% shareholder ilazima ntubethera baije na wira ne tutigeni kuitha manja moyo no especially na untu tabu butakari lakini umwe wetu akeja akageria wa approach kana guchwanto banjerenge abere itu ali na ganto aja chora tuthithia tumbe kwithira twigana yes na ndi kwantu betha bero usafi unaku kwantu betha bero usafi na bakabwe na mtu akeja akabwira woni na bagwito ari na property na to ari joint kuntu kona kuna ndinya tweniga ntukana shares chawe transfer ke bagwe kidera twari 50-50 50% ya numbo transfer ke bagwe na ko bara bakira ageta ka de sol betaba bairi guitate inkeso tento ba bomenya kana ne antu bara bare ja agento ja lease iketo miona miundere mingi gategatine tene na ndira ukeje gweto kwa watoni ni aja lakini anto bekuma ngangi ngukira ntukizinde kurira chenjire muno property te karatene ura bokaroko ana ta wakarira okethera neyo kiru nungi no menyangania na ngani ba ku na menyangania na ngani abetere bagira accident ba beta urimwe na issue ana ba batije you see nyandu ba brokers oyo bareje nyanjire nyingi no nto one interested the broker more than I trust my wife more than even I trust my children kuna ndinye property rengi kwethira mzee asabe vitu angana bako bamenya bakana anuka ndina bibi mwe kuranga no amburagithie no kwirite una ndino ngakubite mtoitha ri na bigeta na ntu bangi you see unbuga atere ambeje nkwire ndina kyo nkwire ndina gintu kuna guntu kuna na guntu kuna kana no inde gebwera angu transfer nyo tiji an transfer mwana nya tiji inkara eu iba menya entera gintu kena then always okwa arafuna nde 2 weeks after your burial uyogwanga kim nora gore ara kwakumakera no ndindire improko ora wikiti kugora ndera ko property kara gatera mtu na especially the leases may of course kaiga shift ke government na ikiwa tunyada ile boko lease jointly ni lazima boita hawa city council na hizi city council county government ara boko wa ozo roga kwa mbere properties igeta ki ozo kuwete rivat ke nikana nyato ko jointly mbere expire lease yetu county government ne ndre lease ke para ke ana ba okay the surviving beneficiary na inkona vire vyetu ni vingi muthenya jonaru mantu ni ja ugai na kwiwe ukura imantu nkona kiu itumbire kwithia twicokia igitaria muntu akua na atigite into biawe guntu kuna koni tucokire kiu ungi akauga ibwega sana ni ntuboga ibu bwithirite bukithiria miru yetu na miundere mingi karemwa kwithira ikigana ndene ya antu ndene matura jao ungi akauga wakiri ukomba kwithira ukindhomithia muthajo na rura tukethira twitigira itukuonoga ibwa munda jwetu ungi akauga ibwega sana ungi akoria kwigitarira uga ibwethagira burio lakini kwi muntu ungi utigirwi kwithira ari na rights cia into bietu I think ntuko ingi tukethira twitigira nuntu nkona matha tuthire ingwitikia ni gitara muntu andikite gintu kethira ni u you know every will lazima will there of course ikithingatira sheria chonde cha succession na nini na ndeka gitakara ntumbe gutigira 100% mwana umwe ndika bange bakirija thina lazima take into consideration yabongo bena needs na bina na ngo tikirojora kugera rights cha property ukethira jauna ndi ntigwitikia ana bakwa na bakenya ngeni kungekera za trustee ngekera za trustee magamba jara za mengeja end up courtini mzana mengeja end up courtini iro mukurungea mbera wa kuganga kaba mkwite bakaroja ira mali za kwa nteo ambira kwanza uni bakaira ndeo ngona bara bakwenyange bakenyangia nkaona ndeo antwambito ko batiga courtini batiga miaka na miaka
betri nyapa joji bo bakore we nungu nonto bwai imbaga ire kanini bonoro kwendia kena kege ngatigwa nenkera ba jojo anto umenyera ba anto utiga everything beta baruira after 10 years na kwithirira bakonenkerwa beta machungu jara mbe siri nyinge kwithirira ndi nyora batiri kethiri 20 million batiri kona wakiri na reto 5 million 20 na ndi 15 ire gatigara wothe property ukethinyona machungu kambiri kwendi oro bojo kubakara thina banenkere we moyo tika gutigira trust na kwe twerekeria kwe ana bethira berigeria aciari kwe aciari bamwe bambaire kwithira bakendi into bona bokura na bona na bawa batigwo benyangi bakambire kwithira bakendia bare ambecire be moyo kwe ana bomba kwithira berigeria kethiri muciari umoro tigwo ambire kwithira kendi property yes no kwana mja especially property re gutigiro jauna rekezo tigiro imze agantikira miunda na substantial properties na buildings na mbinambi na bakona ndi bajojo bae bakona unyambititi kwenda into bire bemze no bete ko jina bakabingidia no kuona no to benda right ira mea ifamily abira bote umenya ira ne ancestral kwe bira bingi musheri umomba kwethera no kumenya na ibya kwende bya bikuraja bira na bate umenya kidira bate kumenya ndi umenya ugutita kuna mbati goke yake mndajara ariko na yuretire yes ene kintoto batiri kumenya utumbo mpingithia unko wandia gintungurite bira ke batiri mpingithia ni ancestral land kana we into bira what I have inherited from my father, from my mother, what I've inherited, you know, but everything. None of them bit a cotin boko. Not the other when I inherit the same no corner. Alafu ende kira ngurite onitinga utumba kwenda ukirigire mtu kwenda kende utumbe kwenda ukimurigire kwendia kena netinga mwako rako nande kandigiria turekerie wakiri yes nande turekerie go twarekio ingona manto jaije kuringithitia nene na tutarekerie ntuko wingi tukethira twitegera kwe especially antu bara bandika mauku bakethira bakwa na rights ciao batitigirite muntu ngotikira ntuko wingi tukethira intellectual property musicians bore taja taberithia mtu akakuwa rwimbo rwa weri na ndio no yare guru no bateri kwandiko wanje benefits ira tukethira twitegera next week mko de kwera antu ibaga na ibaga nyano ntu bola streak nya jubilee nya dali bakinyangere kura ciao at least mero bataro ndo nire nasaka ethekere jubilee na ndikira kikianguriria mero akenya danto jubilee mero antu ba mero batarwire kabetere tu machungu fredo goroba danto bare machungu moro especially as parents makena lakini ku estranto mbesa uriona that's do gorom what these people had invested na asare na ndebetere kairi na ndikuere igicokero kairi kuri agents bara na kweja na ongo wenye thirito iri kweja na ongo so lakini amero bendera peace na let's meet next week hopefully twaririe manja by the way that kinyangeta kairi na lakini bendera tu ibaja na direct nominations ba kwa demand the democracy jubilee. Thank you so much ibega sana twigwatanite na wakiri Kimathi Arithi muthaja na rugitera tukwaraire mantu jogai tukwingi tukari tugetana mbere kuthia twimurika mantu mwanya mwanya biure bira withagira witu tumire gitara onde tukethia tubitegera